Kurumjari, Times of Manipur TOMTV ki talking point meng tawiru simu ahan buka taram okchari matam khara ekoi transmission frequency change tona maram oirakanda ekoi matam khara talking point miyam da yengbu phangin khidre madugi damakta ekoi waro bidanama Times of Manipur makai dagi nolongna hangachari loinena nungtigi numidang pung nipan khudingi sadokchari program asi hayeng dagi horagadi ekoi numidangi pung 3 makai da live oina miyam da ekoi phanganjana thorang tawjare maroina winter changkhilak ka maram oirakanda ekoi khitang matam sing khanagwi damakta ekoi hayeng dagi horagadi pung 3 makai dagi haunaba thorang paikhatchabani maroina ngasi ekoi pujulaba topic asi Manipur haji jangjang launa achouba issue mu oiriba ekoi mob lynching aduga mob justice ki matangda karigi damakta ekoi micham praja singsna hanjan tuan ba awareness kya pira fawda sigumba ekoi ain bu khutta pairaga karigi damakta dumba wayel bicha chathari bano mibu khongoi nabiri bano sigumba mayam si khoi kamain tawduna ngakthokani aduga kamain tawna khangminagani ain gi mayengda kari lei haibasi khana nawi dama ngasi ekoi gi studio ra tuan ba panelist hum ekoi langki minul leire ai yet thangda leiriba sina khoi IMPHAL West Police ki SP na tau pubiriba ke MEGHACHADRA ni sa MEGHACHADRA utram aushari aduga koi mayai thangda leiriba sina koi Manipur ki sangai raba aduga matam kuina koi journalism ki lamda koi koreklaba aduga tamo koi ki SANALEIBAK editor tamo agoi HEMANTA kumar NINGOMBA tamo utram aushari aduga koi matai thangda leiriba sina koi Child Welfare Committee ki chairman obedana tanam samasu advocate ne leviriba egi maru RAJKISHORE utram aushari ai ahan bada ai bada megada laksake maru ina koi mob lynching mob justice si adum aya mo jaga da dum thoi ala station dum thoi yadabu koi Manipur su ma thodok mayam thokhi bedagi koi mamangda masi aina yani ko haidana koi phagatna ain gi bacherak pi leikre madu mo oiraga su koi praja singda awareness wat panana na thagana madu ai mo khangma ngamdabada na koi toina koi thopagi mishin tare swai sida koi ain gi mengda koi security gi oina kari mieng lay loda law enforcement agency amo oina karimba mot hongdong balen tham thagasari mob lynching si aseng bagi hairagadi perspective te yeng bada kar laini koina particular incident amagak yeng bana tawa koina kamaina tawbuno masigi pattern aduga culture of mob haiba male masi kupna neinadragadi ngasai ngaktangi issue amada base tawraga nainaraga maduda conclude tawdo aranba leigani aduna thaje madu maramdi aina culture haijara ise karigino haikanda public ta masi culture oina leithokhiba ma yam kuina india gi mafam ayambada where democratic institutions is shown mafam aduga koigi kari haini hanagi leiramiba social institutions Indian democracy se mayamna su khangbire yamna kuidriba se British thadokib se koi hoji ikui kuidriba ne history da hangatna yengura de adun koigi social institution mayam sida customary practice ama mayam lei hajariba adun masigi social institute se degi democratic norms mayam se constitution na संविधान na piba norms mayam se laaga hoji se transition phase ne adun masida कोई याम चाव इम्पैक्ट पीरी से एजुकेशन की ममी लिटरेसी की लेवल अदुने अवेयरनेस की लेवल से अदु एब्रप्टली खुदता कोई डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल खर पुसला मसीदे हेक्ट इनसे याद अदुना कोई ना हजिक मणिपुर दा आइना कल्चर हाइजर से कइनो आकान मणिपुर दा अंतंग मयामना येंबियो मसीगी मोब की कल्चर से फ्रॉम प्लेस टू प्लेस खेनगनी अदुगा फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी करिगुंबा डिस्ट्रिक्ट खरदा कोई थेंगनजरे कोई कस्टमरी लोन प्रिवेल तौगदोमनी लोइसिदा कइनो मयाम से एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन की संग यारोगा हाइबा अदुम कोई लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी दा याम थेंगनजरे मयाम नसो अदुम उबिरमनी अदु मसे अवेयरनेस से ला अकांदा अहोंग बयाम लाए recently 2016 दा सुप्रीम कोर्ट के अदुम गाइडलाइंस लाखरे अदु मतुंगिना कोई स्टेट गवर्नमेंट नासु मोब लिंचिंग की ऑर्डिनेंस जारी रे 2018 दा then district level the nodal officer SP ki da hapaga every month DGP district level the tawre DGP na every quarterly adumai tawra monitor tawraga awareness piba preventive measure loba mayam am tawri adur masidi aina samna thamjarabada masi ahungba lakpa kainoni khudakta hekta koi kaino tawbu yaroi matam khara changani adur ngasai gi koi gi punitive kaino oiba action mayam ama
punishment pidana handakta Bisempur ki mi taramari phagat liba agi tharoism gi da thokibda phagat lise masidagi mayam se sum khangnarakpa at the same time nakan amadana awareness ani se ngasai gi koi gi justice system gi part sima awareness ki ani se punna adagi education level sigi mayam se ahum se punna satminara kanda maduda tapna pharakane se ai thamjani ha me go brand thamire ai oda rajkishore lasake maruna ko ai di mieng da habi ta ko masiman so ko tharoism gi thodo madu ga handak da ba Bisempur gi thodo ki leibe mayam sing si khanara ga lakne do people sing sida awareness phangba wat pran khan na jagana ain gi ba ko gi pausel cp wat pran na jagana mi people ki mentality si kamai lei ne khan biam ta zaras सी मतंग सिदा इन थमजने मसे अवेयरनेस वाट पसीमा सिनल मेन लेक्टर ने इन थमजने अवेयरनेस वाट पसी करी वाट ले नो कांदा मसे अवेयरनेस जनरेट तौनबा अवेयरनेस पीनबा दी थबक्ति सही खरा सिदा दुकी मदि पाखले नै थमजगे खोगी मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हाई कोर्ट की लेडी सिगी मखादा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी लेडी आई सामक्सु रिसोर्स पर्सन मोइना मणिपुर की मफम काचेन कोया वैली सिदा आई वांगांग बा दुकी मदि चचे mob justice ngangi aduga right of the children sida so yam ngangi ado masi koi gi praja sing si awareness si longning de ta sengna awareness se darkar lai hena khan base adugi mdi wa lai nei thamjage praja sing na khali se law hai base koi gi nate law hai base di judge gi ni court ki ni ukil gi ni police ki ni koi law khangu bagi darkar leite darkar le kanda moi marak ta chatla kanda adum made tobon thopu to godong ngi khale adubu rule of law na govern to wa country amadadi india gumba country amadadi khwaidagi maru oibadi praja singna law khangbi basin praja singsina law khangaba kanda khaktang madugi law do thawai hapang ngodori ne akhoi da leirisina stakeholders khaktang na law leiriba law mayam dugi stakeholders so adu khaktang na moina loina muk tawgdong ni praja de akhoi adum phamaga leigdong ni adum moina akhoi nunga hengdong ni habi wakhanda leibadong na tawi masi yam lanba concept ni hana thamjage aduga law si praja gi damakta ni praja na law si khangbi ra kanda madugi law thugairuba adi khanga kanda thugaibu thugairu dui violate tawru dui violate tawdraga masi gi problem je thoro dui ana law awareness laina bohona basi praja da laita basina khaidagi stumbling block amane nei thamjage aduga at the same time awareness generate tawnaba awareness create tawnaba thabak sisu adugi madi phajana paikhat darkar lai ado praja singchina akogi awareness satpa leka leka da satpa khotpa sida goi mi yang khai phana tin basi adugi madi lui lelam tawni haragadi mi chingna chaina ngam dagai tilli masana mora pur lai tul pur lai lebaga yengi adubu awareness ki mafam du de chokri su thai acha po chu yeni adu ga su mi yang khai tin basi adugi madi wana tin sina takpadi praja si awareness da interest lai te adu ga de khoi kari tobu tage aduna khona khan bada ka lai si praja singna awareness se moi low hai basi yadragadi namdana modi honna ba method se sirina ba madar ka lai adi tongan stakeholders singchina not only khogi state legal services authority lai basing sin nataba magi law do implement tawdori ba nodal department hai batare sigi singchina mogi site gi su khoi awareness se generate tawna ba khogi method technique myam se lokat padar ka lai bra in khali aduga all forms of media se either print media electronic media aduga social media sina chingba adagi even khogi performing arts ki through da samang lila gi through da cinema gi through da masigi awareness se yauna ba message ama pura kanda law ai sini mob justice ki matang boro amgi matang boro fajana positive boy mong da law gi legal provision se yona ba hona ba se atuki matik darkar lai hena khalle aduga atopa amana khogi praja singda maroina india gi haitare masi india gi wadana te te country da sum lai khogi third world countries khoi maroina african countries sing sida khoi mob lynching gi incident se adugi matik thoi modi nongda khogi nigeria gumba Cambodia gumba dari am toina thoi hai mo lynching che anna khoi sida su thoi anna masi sigi pot sigi mo lynching tawri se kari gino haina hangu ta gadi praja sing sina mogi response se ayam matam do ogal se police yogragadi thadokhrani court yogragadi thadokhrani anna masi di justice phangoi habasina region nama moina pi adu masi aina angdam moida di praja sing da message thamjaning ma message di police na karigidamukta investigation fajana tawbung ngamdrino korna dandi piba ngamdrise karigino aise akoi munna yengjenba amju changne adi police na tawdoriba investigation se masi successful oido se only when public na adu akogi witness oigadoriba taseng na tawdok to khanghoba uhoba miduna thokpira kanda adi magi sakhi se pira kanda
investigation do mapung phaba investigation mo oibang ngam godori ne ba khang afokta khoi witness ogedo bo mi duna thopi raktargadi investigation do khangna upai leitaba aduga charge sheet submit tawba ngamdaba charge sheet submit tawba ngamdrabanina madu adi bail thadokhiba natragana final report hangiba natragana even if charge sheet submit tawba targasu the properly investigated khogi adugumba charge sheet amo oidrabanina conviction piba ngamdaba ade even the witness laktaba court ta sigumba mayam sigi keno amasu leiba aduna police ta phau masi discertain oiba keno amo oiramgani en khanje haidi angangi da pokso ge cases ta FIR start tawra maganda case fazana investigation tawna bo honare charge thagana bo hona kanda khogi party singsi lakta bari moi sen yasena gre kan tawbudagi charge submit tawbo ngamdaba case me am yaudaba nate sigumba singsi praja singsi nadi moina phangiba message di ahan bada media da sumaina angang ama de sigumba am tawbire na tragana PM de sigumba am tawbire sigumba incident am thokre haiba yamna gruesome oiba aduga yamna kininga pau duri phangre aduga madugi do kamain tawgrage karamba kari basis ta case to fail ogi bano iduri moida phangde praja sing sinasu gap am laiba sinasu praja sing da sigi keno ma wat pane khal na sida media ge role su adum bhajana leigane ne khanje media na su hairiba case se kamain tawrakanda masigi di progress leirige karamba mongda case fail ogi organa aduga conviction pigraga su conviction se piba pigi bagi keno se yam bhajana cover to biba conviction pi bagi cover to busine kana doisina karino kanda masina deterrent effect am leigani praja singda samna haibda mob justice ki da ahan ba koina thengna basi manipur da tawthung apai bigi case ta chahi kagi mamang da tawgiba gi yum mai tha bagi case ako aduga mi phu ba khot pa even police fire brigade lak bodok mayam na thingaga changang gi da basi case da koi gi honorable session judge IMPHAL West na dandi pigi conviction pigi sumaina khara tawre aduga handak paikhalaiba hojik paikhalaiba khogi sarkar sina paikhalaiba aduga police department na paikhal piraiba mob justice ama thu ya hagadi ekta changjan birakanda mi pha mi pun tawba aduga madu matungna investigation se thar kanda magi tawhum thokpa logi eno dobudi leijarani ko sigi mayam si prajada fajana yohon biragadi masigi pochi kitang handarakani ani thamje ya bizaba kuje law enforcement agency aduga advocate da thandik media ke side ke hadare haji fawda so far hai incident khar laigre masina achoba impact ama dum bi da nate mayam police ke side ke so aduga logi meng disu as a journalist some in media ki me the command to be lady basi koi sai thambi duni prajana support to what pa madu sa si thang pada awa balai ba me am su lei police ki as well as koi ki loyalty na kari mani mi logi me ka duga media ki me na kamai SARS ki matang duma ai kitang tam haijage SARS to boda people sing na khoi ki hiring riba yawning riba ma witness pinning riba maram do ai aduma ai tam na thamjage hojiki kanogi da akhoi mob lynching natraga mob trial mayama makhan gi londa me sinabi wane mob justice so dum hai na singsi masi akhoi gi lu da tung yaw dong na adum tori masi tashengbagi de akhoi kano da yamna ngalinge matam dagi pacha phaida haino lerami adagi chairap kaina lerami si sigumba kano singsi charak pina na ba mi amagi maral si charak pina gi damta yam nganna sema pot amani sema ga su adum matam da su tawi thaina gi mangai de su tawi koyam changne dum kano se nupi gi lisata kitang lu da ba pot ama lai taragadi madu kari hage da koi sunu yang tayu maru ko sunu yang tayu se yam haine yu adagi di nupa da kaya bu haidi masi nupa di lo na ya dong na tawi matam du da dum tong nei nupi sini yam kana nupi si da tathi ba si de ko yem bi ro na hoju thoi jing jo nupi aktani ko nupi da tathi su nupi ado victim su nupi ne bo ji ko se sigi yam nungai ta ba mayam su aduna akhoi karigumba ma tawre haraga mi ama bo heta lekai tan thok pa yauri ji yengsi adagidi nupi ama yu yole na mayam changna pharani adu yu do ma samda yan birani lili yan birani aduga masam ka ga soro ka thung na pu yawe where is first mar yu liba yu sina karamba yu no second mar yu liba yu sina karamba yu no moi si phai da pitak pra I want to ask personnel sing da pin na ba yu moi yaw ne ba tham ge suk pi ga da ni sahi ge suk pi ga da ni mai sang dei ne ba adu personnel am da pi bra am da pi de oi pi no u de kana da pi mi am da yo le adu di ka da manipur lengang na hai ga da kana ko makhra na hai ga da masida legeri we yu ya mo ne tham me madu kana na ngai
first MR की person sing ngai second MR की person sing ngai government protection piye hada kasu tawri dungai khoi gi kari haitare masi ki tax double heglani hai tax kanari ba pot amani na heglani hai ne aduga somna kadana kai dore masagi masa thang na bagi den adagi di imung manung klang pu na bagi papai le jedana nupi amana yu yu mado mangas na ji ra mayam sang na khongoi na gadoi le to ado si aina laksana ngi di masagi mana tawri do khoi pun thago si hai na te yu do le do ma yu yu le ya ma pha police ko moi authority na te lo bu mateng pang yai ken kai de lo pai yo kang bu ha ga da lo bu ngak shel ba kang bu ha police sing sida moi na mateng pang be ma da police na deny tor ga di okay tor tu kana no yin na se ya adu din na te na te da police na pau ha ro sen khar lo ga kan to rani ama to rani tha do khar da du ka du du no na adu ga police tha do du moi khang bra ma ko ta putho ni ma thim to ko tek sama thirani adu ga tha do khar sini police na ngam ji adu police tha do ko na te adu nebo adu miyana pami di kari no pami pami di kari no adu di mui wo hapa to pala hinda badura mui pami sini kamai to na mai mung si wari no akoi miyam mate pang chala ma si awa ko hol se am da kham bi to ngi mo wa puru ba mana no ngam de nimta ko yu tha ga lang ga laur ga leini am to ni adu ga magi masa kai kan mai masa mayam du no pi na thak na wo lang laur ni upai le ta bani na ma na ta ba taura ni taura ka du mayam hai na no pi na ta ba taure na maru ko khadra ba adu maru ko pi ma mang da ngasagi magi mo ma puru bu oli ba do nupa do kai do phara ga no pur ga kari no na thau sun des kai nang no pi ma teng pang de kai nang sa thang de kai no mayam da war ko ya ra chin da nang lei bi ya ro hai ya da ba ado ko na te ko smai tor ga smai tor ni ko ha por ma to bi na ma de kai phar do no no pi do ka mai no o te bi ro ka do no o na da na no pi do ka mai yu yor ka do na por ma la ya ba wa ne si portion de ko yeng si ado na yam na nuai ta thok ma ya ma thok re ado ga mi ma halore kana go ma halore ka da sa gi mayam sina mi ha pa do di tai na ba ngam de ma de mang khre or na police na pha re ado la hori ba ka mu do mi ha pa gi imung mi ha pa gi masa ma su ha ta ni na ma bu le bi ya ma por ma la ya sini ko khoi am la ba thi je ada gi police na so mo protection ji pura pi da ngam de mo pi ba ngam de ngam ga su khoi gi ba do kai do no khong de khoi thawa ya yu di sini ko khoi ang mai tom le je magi le kai do ta thoi hai do ta tho pa ya di lo na ya di ta tho ga di no na protection lo ni ko ka ni am ta ni sum ba le ko pa le si matam gi posting ji wakal lon ta min na bam sang ya police na le kai do ta thoi hai ba di khabar da fao chao ni yo ka ni adu ga madu gi impact di ka ma to imung do na phangi ba sai angang mayam do na angang do di halu so ma pa ni halu so hai ponte mai ni ni chalo ba na te atra mai mama som bi do di ka na kai da lai do ri ge ba si ba mob justice mayam sing se akoi na theng na ba hai ba se uji ki matam da yam na themol la pot amane thai dong na sanari ha ga suya ponte aduna akoi na lo se khangdi hai na bisam miyam na lo khang da bai taw ne ha siya ponte ngarang ha ge thodo ma thoe bisam porom da madud le ba mayam sing do ai sawi man da 90% akoi je smai tor pa ai pharak pa ai pulak pa ai ko akoi na taw ri sa kai bani ko je khamjara moy moi cham ta ma ta ni moi am samba mi ta ne ada taw di moi na mamet na ba khra taw bu da taw mo enam ka ne aduga moi taw do ka hinjan ba mayam da mayam sina o lo ha am le ban lo si ya da bo ha port ne masagi nan constitution ge article 21 se yaw do adu ne ba lai si mi gi freedom of speech magi maning makha tam po to adu thugai re mangal le ha po to ne mi u ikai ba pi bo to ne taw ri sing si magi fundamental right to mat pe wa ne miyam adu gi ne ba fa re taw ri si sini aduna ngasai gi da akoi charge ti mata am lai ko charge si akoi di ya pi akoi kuna ya pi pu ja ne karai da akoi kano gi da akoi jit wi yum da kari nyang sai ga ji khang bu yam na lai ba ja ne pi pani na akoi na taw do si le kai am da thoi ai wona charge thang pa da ai witness we hore witness magi kwai da gi luri se kai wa kana magi protection ji ne magi kano se ai kamai to kana ai protect to bi do kana protect to bi do ai su adu mangai la lo bi case amada ai ko su witness we bi yawe then adi ato pa was ki fact encounter de na mayam maral si ba case mayam ji pa mi ana ma loi lo was ki ko ji ka to de ni ko gi witness we ne pau che do pho ne pau che ai bok ta mari manga ai court ka do ni ka ba hora ba ni ska do ni ka ai witness ne witness ka da ai si witness we ba to na hara ga di ai ka mai to wa de ai kana na protection pi ga do ri ge ko na pi mi ga do ri bra na CBI na pi do ri bra police na pi do ri bra ba ai position pa mai ngak sing ngadra ngambi gadra ba den ada gi pare ai budi ngapi ro yare ne
ai chang di moi protection pi ngam gadra sing port mai am lei bisina akhoi na moi da akhoi government da order da police da masagi witness review hai base yam na wa ba port amane adu kamai ta duna ohen gadu na hai ba di noi shape ohen gani hana thajaba pi ba dune masagi puthok matam da mai witness tu lotion bigera kamai to ge camera da tv ge na fine to ko kan ha port mai am leiram gani police ki yam na du hai sima mai am lei bani adu mai to kan da me da them ga na ro ga sala ga di ya de ba na tra ga di matam su mang ba ai court ka ba ji mai am khabiram gani pung tara da lau hai ni court hai do si ko court hai do pung tara da lau hai ni ko pung tara da lau hai ba se kanu su lau ai ko gi council da lau ai ai ba zaman lo do su lau ai adagi di government ki su lau ai horen pung am me la ka do ne ba ai buna se tharak pa di nang matam ji sana la ki ta ga di nang da ka to ni hai ne ai chen jak ra ba akhoi me am ning je pung tara dai pham do ne do pung am da ho do ne chi yeng biyo pung am da la ta ga di mi ki tam matam gi value do ukil su khang biyo ai wa ni da pung tara hai ta pung tara just ho ga da ne ngam da na lak lak ngam da ba du thok pa to biyo ba khoi gu ya ge adu na na mayam buna pung tara no ka wa ra ga moi na se da tam sak kai char ro ga ma to ro ga horen pung baro ma tung da la ga pung am da ho bu di akhoi da ri thok kam to ya ge sigi system mayam court la ka da akhoi da pi ri ba harassment mayam ni jo si yeng bi ga da ne por se aduna ngasagi da akhoi na mara le ba sing sarak pian je hai ba du sumi yai madu da kari sangi hai ba du khoi ga se ka witness mayam jing chai witness yaw da police na karin tong om jate akhoi gi nyan constitution gi law ji de ba ko witness ni mi gi le pa ki yam le koi ke no ke di pangkal le ba khai tare ko muslim country sing de ga di kudak ta ni ma ge di mara ke rom tor me har ba kudak ta ma si ayo roi ada da dum thalong hai phung ba ga no proof ai phang ba ada dum da ma ka ba lo sele ma ka ko sele na si ye wa lo sele to la ka lo sele mi gi na ado khoi di india ki law di yam na mile su oi ba yam na ma su kan ba ado ga mi khwai de hat pa law di khoi india ni ko india si yam heng dong ja ni mara le mayam sigi ado india gi sum yeng ka da di human rights di yam wang na ka ba ja ne aduna sigi mayam si khoi na kana gum crime to ba kang bu ma sarak phangan ji hai ba tar ga di witness si tangai phade witness thon na bu khona ba da police ki saw ba thodang lei lenga ki thodang am saw na lei thodang sing do phajana lei ga di ai ma si kon ga ne na ai ko pon ga ne thang fazaba ni panelist hong gi to an mo sim thamig ra ai marak da aten ba break am dong lose ge break matung da makata na khoi sp sap ta adu ga khoi university sap la se ge मैम तभी गनो अटेंड में ब्रेक तो लगे ब्रेक में तुम दा मैम का मुंह नदिशी नंगी थौजालगी आई थबक फंगे अदुबु नंगी दमक्तदि आइना कछु तौब ngamdre aduna ngasidi ai नंगी दमक लमन सिंगे aina kharaga thamba sambal se matang jadana nangna thude ki khangam matang matam chara kanda isana khangna sidokani nakhoi nim sakhangno ayu purla ai nangu pu bangamoy maram haibabu ai phiman khuninge kari wakhang no baina tan doisibo ai gi sanu pigi maram chala sida mai apam do torsan nangi thawai loge hotnarami ba phisina chakhalakpa mairi duga loina na nangi thamoi dasu ma bu singna bagi mairi do chukhat ka dabane Kangla food product ti iram dong gi aseng ma mahong yeng dio garlic mixer khatana tana kangla gi ano food item singi mahok khangla bada ngauroi do kana bu nei bi kangla ब्रेक की मतुंग दा मैं मुतराम उक्सरी आई एसपी सादुल्ला सगे मरुइना खोय जी का साहिबी की दुने तुंगान तुंगन बा
पुलिस का पब्लिक लेबर रिलेशन सी कदाई फावदा हजिक चेंज लाए हान लेम बदुगा मसे थपी युने कोई विटनेस ओइना होना बदा कोई मोना थाजब बिबा मा प्रोटेक्शन पी बदरगा ओइबा मदुना तगे मागी लाइफ त मु याम सिक्योर ओइदबा इनसिक्योर ओइबा अनु स्वाइ जिदा कोई पुलिस पब्लिक रिलेशन सी कदाई दे लेरे दुगा कदाई दे होना होंदनी है साइ एसपी की मोना था सिगी मतंगदा आई समलमना थमजगे लास्ट सही अनि मखाई मुक्से याम रिमार्केबल ओइबा चेंज लेगरे लेबसी मौंग से 2.5 years back कोइना थवाल की एसपी ओइना अहानबगा पुबसे थवाल से मयामना खंगनरि तुनि मतमदुदा खरा कम्युनिटी खरा नत्रा लेकाय खरा हाइतारे चंगबदा पुलिस की गाड़ी मै थाबा पुलिस हातखिबा यामना तमथीना हातखिबा योनगा लेंगा हातखिबा मयाम लोइ ताबिरमने इवन असम राइफल की गाड़ी तुरेंदा इंधगिबा कोई केस मयाम ले अदुना मयाम से फेयर साइकोसिस अमा तौन लेरमबदेगिदि कोना कोई से यामना थुना कम्युनिटी पोलिसिंग की से स्टेप लौखटलगा कोई की इंटरेक्शन से तौदना तौबदेदि खुदक्ता ngasai habi gi do yam chumbam leiba ngasai gi situation ama leirambadagi thajaba se khitang phangraga de aina haija do se cumulative effect ani lai thawse 1:2:4 saina satpa saina compound jar tore thajaba se adai mangraga na daina jar thuna mangiba adu mase thajaba se within a few months kamai tor ke da khoi se ngasai gi drug phaba changba ama ma da nung thom ma se moina पुलिस से गाड़ी से लोइना मांग थारगा मोइने युम से क्वेश्चन बिरा कांदा सार होय लाखपिरो हायरा तौबो यावरे अदुना लास्ट फ्यू इयर्स इदा रिमार्केबल चेंज लय सिदि आई अदुम हाइजगे एंड बिकॉज ऑफ दैट कोई बन ब्लॉकेट अदुदा मोब की वायलेंस से सुकी मतिक हंदगरे कोई हौजी साइदगा तौरिबो मोब वायलेंस सिदि यामना पिकपा लोकलाइज ओइबे इशू ने मी लिसिंग अमनी आउट ऑफ कंट्रोल दगा लाखपसे वेरी फ्यू सिगुम अमा लेरे अदुना सी इम्प्रूवमेंट याम थुना लाए आई हाइजगे अदुगा हौजिकसु यामना कन्ना तौरी अदे रिसेंटली a few days back कोई डीजीपी मतिमपुरना कोई सोशल मीडिया पुलिस की सोशल मीडिया ग्रुप अमा हांगदोक्तना कोई मयाम से इंटरेक्शन तौनबा कोई थबक की कनो से पब्लिक ना येंबा यानबा पुलिस की एक्टिविटीज देन इवन कमेंट बाउ पीबा याबगी कोई मथंग मथंग लाखिनी इंटरफेस अमा अदुना ngasai पुलिस पब्लिक इंटरफेस अमा कोई सिगी स्टेप से अकनबा खोंगंग 3-4 years इदा याम कन्ना इम्प्रूवमेंट लाखनी अदना आई थाजे अदुगी खुदम से खुदम मोइना इंसिडेंट अमा ngasai gi ignorant ओइबा खरगा इंजेन खरगा ngasai gi ngai ngamdaba desperate ओइबा कांगबु गना मोबाइल से सत्तोए however खुदक्ता कोइना पुलिस से संक्शन न तौकांदा थाइना उगिबा सही अनि हुम ममांगदा उगिबा कोई रेजिस्टेंस अदु उद्रेव पुलिस गाड़ी मई थादना लंबी द थिंगना तौबदो पुलिस एक लाए हारगदी ए कोइन तौरिसिसु लाल हेबदा कोई मिफा मिपुन विष्णुपुर नगारंग मी केनु फारकपा तरामरी फारकपा थरोरिज्म की फागिबा कोइना से आइना लेजरिंगे द सोराद मी अहुम फारई कितंग साइना तौबा मेन केनु सिंग से कोइना थाक लौखटपा मतम से पब्लिक से हौजिकती रेजिस्टेंस से याम हंदजगरे हाइब अदुना मसे अहोंगबमनी सेकेंडली कोई इफेक्ट से ngasai हाइबीगिबा कोई अवेयरनेस कैंपेन से कोई हुजी एवरी लेवल द तवे पुलिस स्टेशन सिंगी ओसी सिंगना मियाम की नुमित से कोई पुलिस स्टेशन सिंग एसपी ऑफिस सिंग लोइ याउसिल्ली अदगिदी कोई आउटरीच प्रोग्राम ना कोई से चला कांदा लोइना अवेयरनेस प्रोग्राम से कोई इसागी होइना पुलिस की होइना पिजब एनी लीगल इशू सिंगदा सिगुंबा इंटरेक्शन की प्रोग्राम अवेयरनेस की सिमा कन्न तौसिनबा थर्ड फैक्टर द करी लेगे द कोई इंस्टीट्यूशनल चेंज दा हाइतारे कोई पुलिस की स्ट्रक्चर से कोई मैम होंग लाए इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस खुद मैंने हौजी हाइजबसे ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट स्टेप लौखल्लइबा अदगिदी ड्रग की मतंग वार अगेंस्ट ड्रग का है सुमाइना कोई सिटीजन पब्लिक सिंह ने यामना पाम्बा तौहनिंगबा थबक मयाम से गवर्नमेंट याम होल हार्टेडली तौरपा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तौरपदा सो कॉन्फिडेंस लाए अदुन ngasai cumulative effect से सा लाउना अदुन हौजिकती zahi ani hum mamangda mari manga mamangda leiramba scenario duga hadak sigi se live siga khoi isana police officer ama oina khangjai masigi train si da salagadi in the coming next 3-4 years
ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯣꯕ ꯂꯤꯟꯆꯤꯡꯁꯨ ꯍꯟꯊꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯗꯁꯨ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯥꯟꯁ ꯁꯦꯝꯃꯛꯏꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯇꯒꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯠ 15 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ADGP ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯥꯗ MHAꯗ ꯊꯥꯗꯣꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯂꯥꯏꯛ NDPS ꯀꯨꯝꯕꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯔꯖ ꯁꯤꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯦꯅꯤ UAPA ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯟꯗ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯐꯤꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯨꯜꯗ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯈꯔꯗ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ खरे यावब्रा आउटडेटेड होइबा नत्रगा मॉडिफिकेशन तौबा दरकार लेब्रा सब्स्टिट्यूशन से खोय हौजी डेट 15 भाव मनुंगा कमेन लौरा तौदोरिबा अदुना साइने इंस्टीट्यूशनल चेंज लाकपा अवेयरनेस कैंपेन लाकपा अदुगा खोय पुलिस की सिदसु ट्रेनिंग से हाना अंत तौरमदे साइना न्यूमरस ट्रेनिंग कोर्सेस से एट वेरियस लेवल से अदुना ओरिएंटेशन से तौदना अहोंग से लागदी आई मयामना हौजिकसु पब्लिकना हौजिक थाजबे हेनगल इसे अदु खुदक क्यूमुलेटिव ओइना चांगमदा चटलोय स्पीड जे हेन कन्ने यांखलकनी हदना अदुमाइना थमजल या हाइदि ताबदि पुलिस रिलेशन से दुम फगले हाइबे याम कन्ना फगले आई जनास कसु लासगे मरोइना पब्लिक पुलिस रिलेशन से फगले ताकपिरि अदुगा मथाइ ताकबिबदो खोइ लो सिखंगबा वाटपदगिसु रतोयन ताकपिरि कमाइना खंगनबा कमाइना होनबिरि अदुगा पुलिसता थाजबा थमे हाइबसे पुलिस रिलेशन से फगले हाइबसे दुम या बिनिंगब्रा एज ए लॉयर मोइना कई मोले थमी अहमदी क्वेश्चन से हजाबी गिफ्ट से कमाइना अवेयरनेस पीना बहुना बिगे है मसे अइना ngасai so anba thamjagre khoi Manipur State Legal Services Authority sina law loina ki haijab tar law loina ki hedi angangi bu oro nupi gi bu oro natraga ate civil laws dairiba khoi property ki kai gi myam si loina sigi daita si khoi Manipur State Legal Services Authority sina magi leiriba District Legal Services Authority dalsa aina leiriba aduga amuk dalsa sigi makhada legal clinic aina lekai da mayam am leiriba sigi through da कोगी अवेयरनेस पीनब अदुगी कन्न होनरी अवेयरनेस पनाम पीबसु ngame अदुगा मतम मतम की ओइना कोगी ऑब्जर्वेंस कोगी समनारदा मेंटल हेल्थ की मतंगदा ओल्ड एज की मतंगदा लेरिबल लॉ से खंगनब अदुगुंबा कोगी इंटरनेशनल की लेवल दा ऑब्जर्व तोबन नुमी अदुगा इंडिया की नेशनल लेवल दा ऑब्जर्व तोबन नुमी म्याम सिदा माई मफम सिदा चला कांदा मोगी राइट से खंगनब अदुगुंबा ऑब्जर्वेंस की केनो सिसु अदुम लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सिना फजना पाइखले अदगी तोंगाना मोई अखोगी ऑल इंडिया रेडियो दा लाइव फोन इन प्रोग्राम को सिंदना अखोगी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सिना मसिगी आइदि मी सिंगसिदा माना खंगनिंगबा टॉपिक नमी तोगी एवरी थर्ड मंडे था खुदिंग एवरी थर्ड मंडे सिदा लाइव फोन इन प्रोग्राम पुंग तरे तगी नतरे मखाइ बॉक्स सुमाइना थमे सुमाइना सिना लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ना पाइखतपा अदुगा तोंगान बा लॉ से अइना थेंगनाजबदा हाइदि आइजु रिसोर्स पर्सन ओइन चचबदा अखोगी मणिपुर कोई कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स सिना अंगांगी ओइबा इशू सिदा मयाम अमा कोई लीगल अवेयरनेस से मासु मफम मणिपुर की काचन गया से सतना तवी अदुगा डिस्ट्रिक्ट लेवल दा डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट हैना ले सिना अंगांगी ओइबा लॉ सिंग मरोइना होजिक से अंगांग दा यामना फोकस तौबा लॉ मयाम से अयामबा सही 13 सिदा एनेक्ट तौरइबा लॉ मयाम से अंगांग दा अंगांगी लॉ सिंग हता अयामबा ओइ अदुगा अंगांग से फरकांदा कोई समाज से फगदोइनी हाइबगी पोसे लाकपा सिदा सिगी लॉ सिंग से अवेयरनेस पीना बहुना बसी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट सिना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मखादनी मोइदा ड्यूटी बाउन ओइ बाइ तारे लॉ दुगी मतुंग इनसु इवन कैनोदा कोई जुवेनाइल जस्टिस से गाइरो स्टेट सिना रिस्पांसिबल ओइ गदौने अवेयरनेस क्रिएट तौबसे हाय सुमाइना मोइनसु होने अदुगा चाइल्ड लाइन लई दे अतोपा अकोगी एनजीओ सिंग्स मरुओइना अकोगी अंगांगी दा मणिपुर अलायंस फॉर चाइल्ड राइट याम कन्ना होने अकोगी अवेयरनेस पीनबा अदुगा इंटरवीन तौनबा अदगी नुपी गी दा मयाम अमा लेग्रे ममिंग खरा हाय कांदा वुमेन एक्शन फॉर डेवलपमेंट सिना सिंगबा मयाम अमा लेग्रे सुमाइना सिगी सिंगसिना होने दुगा इवन लेगा कनोतरी मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नदी नोकफदेगी टीम गसी ने कांदा मी म्याम दा खरे हेना यहोनबा ngamnaba मोगी शॉर्ट प्ले सिंग सि तहला कांदा तवे अदुगा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ना सु अखोई जिंगल्स का से मकांदा अखोगी ISTB दा कैदा अदुगा अंगांगी राइट सिंग सि तवे सुमाइना सिगी पोचिदा अवेयरनेस पीना बसी होने आई थमजगे अदुगा पब्लिक का पुलिस का रिलेशन से फगल एना हजिक थंबी बदो असे आई फजना फुल्ली सपोर्ट तौजे कैनो कांदा आई हजिक चाइल्ड वेलफेयर कमिटी इम्फाल वेस्ट की चेयरपर्सन लेजौने आई आईओ मैम थेंगे मोइना थबक तौरिबा मैम से अखोगी अदुगी मदिक सिंसियर ओइना तौ इम्फाल वेस्ट लेरिबा अतैदसु दुम तौरंगनी इम्फाल वेस्ट लेरिबा वुमेन पेस्ट लेरिबा मरुओइना वुमेन पेस्ट लेरिबा अदुगा इम्फाल वेस्ट की स्वाई अनक खरा
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯁꯤꯡꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯗꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯑꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯟꯁꯤꯌरिꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯆꯥꯔꯖꯁꯦ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯐꯖꯅ ꯂꯩ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛꯁꯣ ꯀꯦꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ प्रजाꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ victimꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩ ꯐꯖꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯅꯔꯝꯕ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯃꯦꯖꯇꯣ ꯃꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ victimꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯈꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯦꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯦꯁꯦꯁꯀꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯐꯒꯠꯂꯛꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯐꯒꯠꯂꯛꯏ ꯏꯃꯦꯖ ꯐꯒꯠꯂꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ प्रजाꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯏꯐꯦꯛ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯅ ꯍꯣꯏ ꯑꯦꯁ ꯄꯤ ꯁꯥꯍꯦꯕꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯃꯛ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯗ ꯐꯖꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯑꯦꯁ ꯄꯤꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯗꯤ ꯖꯤꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯗꯤꯛ ꯆꯥꯔꯖꯁꯤꯠꯁꯤ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯍꯪꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯕꯥꯎꯟ ꯃꯦꯅꯔ ꯑꯃꯗ ꯇꯧꯅꯕ ꯐꯖꯅ ꯍꯣꯠꯅꯩꯌꯦꯕ ꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ प्रजाꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ victimꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯗ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯦꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕꯅꯤ ꯁꯥꯏ ꯇꯝꯗꯦ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯃꯨꯡꯒꯤ ꯀꯩꯃꯣ ꯂꯩ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤ ꯐꯒꯠꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯁꯥꯍꯦꯕꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯤꯄꯜꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯤꯄꯜꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯎꯀꯤꯜꯁꯤꯡꯗ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯇꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯃꯨꯡ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜ ꯌꯥꯡꯅ ꯐꯒꯠꯂꯛꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯃꯛꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯅꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯂꯩꯔꯛꯂꯕ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯀꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯀꯠꯄ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯀꯠꯄꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀꯤ ꯂꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯗ ꯑꯇꯩꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯀꯣ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯐꯖꯅ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕ ꯉꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯦꯅ ꯂꯧꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀooperation ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯐꯖꯅ cooperation ꯄꯤꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯐꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ cooperation ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦ cooperation ꯐꯖꯅ ꯐꯪꯉꯦ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯦꯟ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤꯁꯨ determination ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ source ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯐꯥꯉꯝꯄꯣꯟꯇꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯒꯨꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯦꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯣꯇꯣ ꯀꯥꯞꯄ ꯍꯔꯥꯎꯔꯤꯗꯣ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯃꯤꯗꯨꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯔꯝꯒꯗꯒꯦꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯁꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯕꯦꯕꯤ ꯁꯣꯅꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯤꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤ ꯍꯜꯂꯨ ꯌꯥꯗꯦꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥꯖꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯃꯔꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯕꯗꯣ ꯇꯥꯉꯝꯗꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯇꯠꯂꯤꯌꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯇꯠꯂꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯁꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯁꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯦꯐ ꯑꯣꯏ ꯑꯩ ꯍꯤꯡꯒꯅꯤ ꯁꯤ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥ ꯀꯥꯏꯗ ꯌꯥꯎꯔꯒꯦ ꯁꯤꯅꯦ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯌꯧꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯒꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯁꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡ ꯈꯛꯀꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯎꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣই ꯍꯤꯡꯅꯤ ꯀꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩ ꯖꯥꯠꯇꯦꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯃꯄꯥꯡ ꯀꯜꯂꯤꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀ ꯊꯧꯕꯥꯜꯒ ꯕꯤꯁꯦꯝꯄꯨꯔꯒ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯈꯔ ꯀꯟꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕꯀꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯣꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯤꯗꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯋꯥꯌꯔꯂꯦꯁ ꯊꯝꯗꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯥꯛꯇꯣꯏꯔꯣ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯉꯥꯛꯇꯣꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯂꯩ ꯃꯄꯥꯡ ꯀꯟꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯉꯥꯛꯈꯤ ꯇꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥ ꯇꯥꯕꯅꯦꯕ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥ ꯇꯥꯔꯤ ꯁꯧꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯄꯦꯕ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤꯝ ꯁꯣꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯐꯨꯔꯗꯣꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯝꯕꯗ꯭ꯔꯣ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯅꯤ ꯎꯍꯜꯂꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎ ꯐꯪꯉꯤꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯁꯣꯟꯕꯅꯅꯦ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯦ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯜꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣꯒꯁꯤ ꯌꯦꯡꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯑꯦꯂꯥꯎꯟꯁ ꯀꯛꯈ꯭ꯔꯦ
थाइनदगी मी हालगसु प्रमोशन कायना हानरमी ओरदगना कानाव मयाम फंगिन खलमी हुजिति कदोरे कमांडो इसम चब मी वा ताम मतनि मुइद लेजिजे एलाउंस पिबिदब पैसा पिबिदब हेनस पिबिदब अदुदि कदोना रिस्क लौदो हाय पोट अम लाय अदुगी नुआइतो मयामसु कमांडो की पर्सनल सुद ले सिसु गमेन खंगदबने अनेक लंबी केनेब अमना मान से सांग थबुक तौबनी अमना इंग थबुक तौबनी अमना थवायो थबुक तौरपनेब अनि सि केनेब याम लेगदोइनेब अदुना अखोगी लेबाक्सिना लॉ एंड ऑर्डर नाइबा पुलिस पर्सनल सिंगसे कमाई तौदना सिनगदमनी हाय पोसे सिनदोनो हाय बसे मोइने येगदमने अखोइना येंदुसि पुलिस सि करागिनो हाय कांदा बीजेपी गिरा सिमेसगी बी कनो पुलिस ओइब्रा नटगना मियामगी ओइब्रा हायबदो मियाम दो हजिसे आई तंखाइद ले नै थंगे अहान बिगोनिति हायबदि गवर्नमेंट की पुलिस नि हारकनी खरानदी ए लोगी पुलिस नि ने हारकनेबको अदो लोगी पुलिस नि हायदो मिसे पे हमने थाजदि अदुना मियामग मरिदि फबे हेंगलै याय अदो थाजबा याबा अदुगा फबा याबा सांगदुदि अदुदि यौदि ना अहान बिगोनि थमजगे देन ngasagi mob lensing matan atai ai kitang pusanjaram ge kaino ni akoi khutta mobile painare malem sta thoi batho wathok mayam ji loi uri adagi ma mi gi sanabi adagi nat culture mayam loi uri aduga ngasagi madugi sanabi mayam si dugi adapt tor ga akoi su sanabi yaro poti pur trem akoi kunai lon gi mallaba hai tare ko ngasagi lo sataba leba oina le magi madui sanabi du akoi swai da dum sanaga le hore akoi I to le hore masi yang patara por akoina yesi akoi lekai na tawgu police le kedo unduno hai ko lekai na hapani ni ko lekai yang per phabi ro ga no lo dadi yakonte lekai pulap to aduna ma hapani wera mo hali di kana no mun bai ma to on tarang to on de yam da kun mo no ne atai ken to wai haking na sare yang do no adune jel sam to adune no mo ju sara phang do aduga mi ma phana yang na mara le hai do sini ba kuna mo trial hai masih mara le se kana hai lo si mi maga swato no pa no pi maga swato na oktal se salam me hai ba se kana na hai lo adune ba lai adu mo na hai ba ya bra adu ye hai ga do di adu di ko ne adu court se na po ne yan constitution na mi ya na se na de adu na mo na ma da ku tha su ya ti ma pha ye then lo da akoi ma smai tor bani ko na wile so ko ya kan da mo je le phang to sa ka thang be mi ya na pa me phang to sa ya ko adum lo da le po to le phang be ye adu na ta bane wa to so si he to ga puro ga ha lo tu pu ko sin kai da rum gi no ngai ko ne no wo ta ngai ko mai wa da ni ta se ka ta hai da bane sto si system ji fa po na ti sima ko yam section ga da bane then adagi akoi mayam so ai sai ha je ko lo si akoi ai na khang ji na sen so ya ti aina khangdi na ai lo mira ya ponte aina mi ma halu kanda ai lo na ai kai do ai se kari chara ke do khangja hogre ai lo ngapi o na za ta khorme ya ponte ai mi ya pi sa khangdoi ne adu wer gadi ai khoi lo khangma gi tangai photo um leitabra sini ngasagi supreme court of forest aduna ni ngasagi lebak sigi court mayam sing sida khoi karo likhalo manipur legal service likhalo adagi di kanu khoi gi legal aid clinic likhalo na likhana ga da mahum khudin makta khoi gi kantor sine mayam ga pullaga mahum pahutuna logi mata na wakhalon piri sine aina appeal tawni si matang da aina tawni appeal se hojekti ngasagi legal service authority ka usina tawjage na sapra male ya ai kanu ni ko khadi yarong ni ko tawbi war khadi habi yarong ni ko tawjage na sapna yam dong male akoi na haidoina lekai da club ne akoi si adu mata ba kita khangan biu ba haida si ma tharaga phajana khoi nam ta tawra karano khangai khar thabi re khoi wakhalon khar tan biu ba yu thapui amang masina karino order kana masagi angang da khoi smai to kana kari kai minai loibagi na kari kai adagi di angang like ta phangdabagi na kari kai kari logi lo kari mateng lobe yage ka si club lady organization mayam lay si ma si si tharaga lekai da tawra masigi si ai di sayol khudin yu tawra da di akoi lo si khaka di khangma ngamne ba tangai phadaba lo de khoi khangde ya de ba logi tha bolu mayam khangbi wa ba na te bu lai di tangai phadaba khadu di khoi khangna si maruina mob trial mob lensing ki thok si di akoi to de bani ma mara le ba yai ma mi halam ba yai mi halam do ma do phasi mi halam me mayam sa hatu ni ma hatu ni adu di hal mi du di mi ma hapagi maran du di mango dari phangroi trial to dra bani na ado ngai mi hapani na hal mi du halu gi mayam du di
मा कोर्ट मा ngak pi ngam de court मा ngak pi ngam de be careful aku section gada bani ai isa na thakpa nang da isa thujagum se appeal tawni an mob lynching se toksi asokodi police kan naction narga police ta mateng pangsi ado phajana akoi gi ma witness oi bera kanda hoi matam sana hoi sara pi no mi thok to lakhulan se na appeal tawjak to silak bada ai haji kan la ras matam le se ne alwaroi na haji tongan bal lo gi cherak pi do me am le khudam na ha da ji patient mo thok dok si da koi moi tram re phagale kari no moi phum thok ba ya se masi moi aram to ri kari phum thok le si matang da kari section karamba IPC ki karamba provision da kana toroge du di idea di chapchan le lejade adubu aina khan bada magi matakta di mob sing dugi matakta palamba yaba section se ko gi 354 again outraging modesty of women adu ma yaram dong male aduga section 34 common intention da 120 c yaram dong male na sigi matuni na di id yawgini angang amagi mangda angang du torigo mayam do adu su yaroni cruelty to juvenile aduma yaram gani adu already 7 years for punishable oi dige kwaidagi kano se aduga sigi lochela kodai na kitang thamjaningi se mob justice se fatte habase adi mi ma pubi ba natraga tandhopi ba natraga atopi ba mai mai thadopi bise masina koi samaja yamna kaininga obisi karino hai kanda mob justice na taurisina adi masi justice na te injustice ni aduga maduda kogi maran leiba mi du khaktang da nate ba jik mara koi prajamyam sina mob sina koi dandi pirisi imung du da leiba innocent oiba ahlaman ahn oiba ma ampa pi ba angang sing aduga pi ba angang sing se masi akoi thengna ba yaure mob justice ki victim gi family thengna ba yaure masida moi gi wakalon je kamai lege kanda angang amna hange machi manau ni nupa am ga nupi am ga moi mai thadok pi gi bane nupam ja sin hai je ai gi iran je karino kari gi da makta no khoi gi yum do mai thadok pi re ba ina su kem tawguna te akoi chanupi ne su kem tawguna te akoi baba na su bom toro kanda akoi leibam leitre koi no hom da matam ga thambe ngang se sei tra tet ka tha taruk sure matam dra magi wakanda lei si revenge to bui wakan lei likewise machanu pi dusu haidi maduda tawriba mi sing do khoi howi moi mathakta khoi dandi ma laman khumni haibagi wakhalon che lei sumaina mob justice ki victim myam se masi akoina tandhokre natraga mai thadok pire haidi phure chaire hari myam se mafam amada chakra kana moi nungai na lege dong na te moi khwaidagi waba life tu ne moi leiru dosi mi ateina su changhani ngoi doini moi lakanda moi da khudong thirak pu yaina aduna moi sina hardest life tu lei doini khwaidagi sathi ba aduga khwaidagi akogi samaj sigi mayok ta laman khumning ba ngamba adugumba mi sing se moi or ka doini moi gi manung da aduda chenari ba angang sing hai tare ko ana sigumba me am je ko section je ba samna habda fulandevi ki case ta fulandevi si hanjan na thakur kangu sing sina masi natabali chachapi ra kanda humiliate tobi adubu mana irolo bida ma revenge lawre ba mi khara di adu main togi me am da victim or kanda awaba cheteng phang kanda legi ba adu ma di adu maina legi de ma ongala kanda thakur me am do la kanda pala insan level kanda be ma massacre kain tawri pula kapthalai sigumba victim dugi family degi sigumba mi thor oi haninga leite adugumba angang sing do ko grum to gumsi mob justice toksi adu lo da thaje ba thamsi yam bazaba family lo silak bada special ki mena sum bje tawdana ba last appeal am to last koina appeal tawjaning ba se isam cham ni mob justice ki aina ngasai culture ro hek haubuda hai gi to lo sin jage culture am lei maram di public sina ignorance oiba natraga karigumba vested interest ai so dum yawe kana gumba khara mob si da lead tawri kangbu gi vested interest aditi moina concept taw thokhrane idea khara masi sumai tawrungani sain tawrungani na crime se sigum mong tawrungani mara lai sin sine dana adagi offense sin sini ga se moina investigation se sung taw taw de bi lepthokhrane ba madagi madu poto ta da ba yaro hek ta da police na adu tawrini paisa chabani na mayam se function da santo social media ama mata aduna aida thamjaning badi nga sai do masigi culture sima khoi toksi karigumba crime ama chatham matam da magi context si yeng si social context oi bi karamba environment da karamba situation da adagi hairiba koina signatiba mi sing sigi magi hanagi background sigumba kari tawgi kana paktan na yam phajana yenga kanda khandamina kanda investigation je sathan biu cooperation pbu adu ngalaitana saina koi police ka interact tawrini na maduda ara kesu thoina tawgado leite adu koina preconceived idea am sagal kanda madu ta da yarwe adana maduda hekta mayam chang hupase simatang tawbidaba aduna last haijaning base reason natraga logic se koina prevail tawraga hauzik leiriba system se
खितंग थाजबीरगा सिस्टम दा असोयबदा कोई पुलिस में फारा हौजी जेल थाजिलिसिदे आई मक्तदा फयाम यामग्रे आईगी डिस्ट्रिक्ट चंगिपा केस में यामम द सेनबो मयामम तौरी कोई अदुम एक्शन लौजरी हाइजरिबो अदु सिस्टम दा थाजबियु अरानबा प्रिजुडिस ओइबा हेक्ता लाना थाजबियम द मसी ओइदे यादे दना अदुगुमदा तोपियु रीजन से रीजन हाइबा लॉजिक हाइजिगी प्लेस अमा रेशनैलिटी अमगी प्लेस अमा समाज द थमसे से मसे हाइजनी मजे थैंक यू वेरी मच पैनलिस्ट होम मसे टाइम्स ऑफ मणिपुर गदम टॉकिंग पॉइंट सरो जाबगी दम टाइम्स ऑफ मगदी हन थालक चगे मसिगिदी टाइम्स ऑफ मणिपुर सदुक द टॉकिंग पॉइंट मतंग असले सिंजरे मेंग ताबिरु सुमम कन खुरम जगुलेना काने दबे थंग जरी